Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga maastay manghud, mga kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in topic na to video na to ini amo na imparakala bid'ah. Tina mafhumul bid'ah. Amo in mafhum sin parakala bid'ah. Hinang na to in video ini sabab sin ang kaiwanan mga nagguwal guru tina mag-explain sila sin bid'ah bilang hipag-defend nila bahasa haagama sunnat sin rasul sumagawa ang panila na gumunon lamu kayon impamaham si manusia. Din mga sabab niya longta in mga katay manghuran salafiyun yan na hula. Dinain sila magpahali sila sin parakala bid'ah. Sabab in parakala bid'ah ini amon din na mga hinang kasusuban sin iblis. Salta in mubtadi amon nagpapasaplag si bid'ah. In pangatod niya sin hinang niya inyaon hinang marayaw. Sabi to tampanan sin Allah Ta'ala di siya makapagtawbat. Bading kapag tawbat niya bang impangatod niya hinang na yaon hinang kimugdan. Halong tayo mga katay manghuran mga salafiyon na hula. Piyahali nila yung tao. Ay kamuhumin ng simbiya ini sabihin hinang yan hinang bid'ah. Di tayo maon sin Allah Ta'ala in hinang apabila siya kimudda na hinang bid'ah. Tawakan in siya matawag siya bid'ah. So blang tamatampalin hadisin Rasul alayhi salatu wassalam ini kullu bid'atin dalalah. At tinaingkatan sin bid'ah kalaungan. Sabab ini pagpasaplag si mga katay manghuran na to tinaingkatan sin bid'ah kalaungan aon hisab din mga nagguwal guru tinain sila mag-defend sila bahasa bukon ingkatan sin bid'ah kalaungan at aon bid'ah hasana aon bid'ah sagi'ah. Takan aon bid'ah marayaw aon bid'ah mangi. Sabab lang tain muna ima na sin bid'ah bang hasara abang bang haluka tinain bid'ah ini amo imparakala bago wala na jato hajaman sin panghu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil mga kaiwanan ulama mga Hanafi tinaliamod nila in masasin sahabat sambil tabi'in. Tinain parakala amo in wala na jato hamasa nila yato. Tinamahukom siya bid'ah. Kahupuan na ingkatan hinang bago in siya bid'ah. Tiamat timma na sin bid'ah banglong taha bahasa haluka. Asabab ini amon hapagpahamsin kalima bid'ah mga magdi-defend sin hinang bid'ah sablong niya bukon ingkatan bid'ah kalaungan o bid'ah hasana liamukot nila impamaham ha mga tao. Sambil magpakain sila tinabang ingkatan bid'ah kalaungan sablong ta ingkatan hinang mun wala na jato hamasa sin rasul matawag na siya bid'ah kalaungan na mataod biyaon ini mga kapanyapan biyato maitong siya bid'ah. Biya na lang ta si mag-cellphone, biya si mag-motor, sumakat plane, mag-computer. Kaya man pasing kaibanan. Mao kung siya bid'ah. So amat timbiya mga lang ta hipagpanglawng nila tao. Sabab yan, lang tayong mga tao ini miyamakad sila mga ulama amoy nagbahagi sin bid'ah. Ini bid'ah hasana, bid'ah muharrama, bid'ah makruha. Ang bihagi lang tapalima bahagi, biya na kanda Imam Al-Izz ibn Abdussalam, Imam Nawawi, Abu Shama, iwan sing kaibanan niya. Sumawa in sila ini yung mga kaguruhan na hula
giwal guro. Hapag explain nila tao, liamo kay nila kaagi. Ubos ang panila hipatang kung ang bisira nila to, wala nila kiaphaman ni na simbid ay aakaran nila, hipatanggong nila ha, mga katimanghuran sa lafiyon. Kaya na lang ta sinambok guro ini ang panaiban din. Kaya na lang ta kanda Ahmad Imbing magnasihat biya. Pus lamo kayo imbisara, lamo kayo nin maalumat. Puset to, makati na kawang in tao amo in bisan pa yan in maalumat lamod-lamo kay. Tinim panghati lamod-lamo kay. Pang ikay may natog pasugpat-sugpat sin bisara, doon ko na sin tao malingkat. Beton hantang niya. Sambat da sin mga ini bisara, bisan lang na yung puting, bang kaumet magpaamo-paamo, malingkat da dungukon. Nabiya din na lang ta mga mo para kala agam, kung sugpat-sugpat tumuya yan, to maingat ka mo pasugpat-pasugpat, malingkat na siya dungukon. So lang ta yung mga katayamanghuran ang dumurungog kanila na kuyakan at tawakan kalingkatan sa bisara. Nabiya na sinambok ko ini, Haikal Amil Hamza, noon ko natin kaptangan niya tungod sin bid'ah. Aunque man ang manusia, di sila magtaymasin, pagbahasahon, hati niya, au bid'ah manayaw. Matampal na yung kaptangan sin Nabi, kullu bid'atin balana. Ingkatan sin bid'ah, alon kalalaw na. Dalam sopa, makawawang ka ingkatan sin bid'ah, alon sin kalalaw na, kawawang ta sila. Dihilang siya katanta na mabidaan na kita yung mga nagdarang cellphone, yung mga nagmumotor. Sampay kita, way pasan kita masasin na bibidaan yung baranta. Nawantay katang bihati ni Pamungkato, bukod ba isang, imbidaan na rating nagduwa. Bida dunyawi, bida ukrawi, bida pagdunya, bida pag-akhirat. Nakita mo, bang ipamungo matampal na ikaw tanang sinabi kataan, di naman jadi bahagi. Sa kalito, ikaw rin nagbahagi. Bihagi mo pa dua, dunya, iban sing akhirat. Ang bahagi sing nabi, imbidang bahagi nagkuha dunya akhirat, wala kong sana. Why? Kan mawaya, kita rin mawaya. Ang dato, mga bidaah, tayo mausya sing sana. Tayo mausya. So ito nasihat niya, kaptangan niya. Ang taputo ng buok-hambuok, tinaulong na din ang mga kaiwanan, di sila magtaymasin, ang bid'ah marayaw. O, ang palong na matampalin kaptangan sin Nabi, kullu bid'atin dalala. Correct, matampalin hadisin Rasul, kullu bid'atin dalala. Ingkatan sin bid'ah kalaungan. Sakalin ikaw, tumay mapakaw ang bid'ah marayaw. Ang bid'ah hasana. Mato. In agi niya palong niya bangkawaon in hadis yaon amon ingkatan sin bid'ah kalaungan. Katan sin bid'ah halam kalaungan. At tinamahay itong nabid'ah in cellphone, in motor, sa bilong na yung kita, sabi wala kita na dyato masa sin Rasul. Kita kamo in kaptangan niya bang biya din. Ang biya din na paligaw ton imano siya. Ubos bang long na biya yan sa baita mo sin biya to. Na yan nasab kalong niya. Imbida na bahagi nagdua, tinabida dunyawi, imbida na ukrawi. Tiniya sa kaula-ula, yung mga katay-manghuran, amuin ng lalanghay ng bid'ah, iyan nila yung kulubid atin dalala, yung katasin bid'ah kalaungan. Ubos yung pagbahagi sin dunyawi man ukrawi, tinasila natin nagbahagi. Biyat inkabtangan na ini. Sambil si Emil lang na matampal na inkabtangan sin Nabi, di man jari bahagiun, sakali ikaw biyaya ulong na nagbahagi, tinabiyagi mo pa dunya, iban sin akhirah.
In kahupuan sin bisara hi haikalini. Kahupuan sin bisara niya. In hadis sin Rasul kullu bid'atin dalalat, in katasin bid'ah kalaungan, sa kaula-ula, bang kaumian in katasin bid'ah kalaungan, in katasin na jatuh, bago, halom na kalaungan. Amat to in point sin bisara niya. Diba na si mag-cellphone, na si mag-motor, at katasin naman bago na jatuh ha, masana to ini, maitong na siya kalaungan sa sin kullu bid'atin dalala. Amat to in maksud hi haikal. Diba ya pagkalong tain sila ini naggugual amo in bid'ahasan na. Dinamiyakan sila kanda Imam Al-Iz ibn Abdissalam, may nagbahagi sin bid'a pa ini 5 kabahagi. Pia agad nila ahkamul Islam. Kita unta kun ubang uning maksud nila pagnganan bid'a. At taarifan sin bid'a uning maksud nila. Iban hisyo nagbahagi. Iban kita untay sab bang uning pag-ianon si mga ulama amon imian sila ingkatan sin bid'a kalaungan uning maksud nila. Unin bid'a kalaungan dito pag-ianon nila. Nabiya matto kita supaya tumampal katong biya di impanglaw si mga tao ini. Amo ilamukuton nila. In wala kaya pa mong si mga katayamanghuran, huminang sila biyan kabtangan o sa panlipatanggong pa mga katayamanghuran. Matto kita pa taaripan si mga ulama. Mafhumul bid'ah. Makna si bid'ah. Uni mafhum niya. Uni maksud niya. Tanabahagi mga ulama pa duang kabahagi. Kaysa na amon ng mga ulama amon muwassaun lima anal bid'ah. At niya imana sim bid'ah amon parkala bago. Pialuag nila imana. Binasin sambat im bid'ah o makna niya ha luga ha bahasa. Iban o makna niya ha syara. Uning pag-ianon bid'ah bang ha bahasa. Tinakatasin na jato bago. Katasin bago na jato na aun, mahukom siya bid'ah. Si uda siya, mangi iban si marayaw, haluga, mahukom da siya bid'ah. Inikarwa tumpukan si mga ulama al-mudayyikuna lima anal bid'ah. Piyakipot nila imma na sim bid'ah. Piyakipot nila imma na sim bid'ah. So imma nga amun pialuag nila imma na sim bid'ah. Unin maksud nila ay humul ladina wassa'u ma'na al-bid'ati hatta yashmula kulla mustahdath min al-amri sawa'un akanat fil ibadat am fil adat wal muamalat min umurid din awid dunya. So yung mga tao amuin, yung mga ulama amuin, pialuag nila yung na simbida. Sila na lang nabiyan in pialuag nila yung na simbida. Sambil lang na nalangkom in katan sin mustahdath. At tinangkatan sin bago. Then naman ha parakala, siwo da yung kaunan niya parakala ibadat, atau akan adat, atau akan muamalat. Iwan siwo da parakala agama, iwan parakala dunya. So amoy ni kanila katan simbago hukom nila bid'ah. Hukom nila bid'ah yung katan simbago hukom nila bid'ah. Sibo da ibadat, sibo da adat, sibo da muamalat, sibo da parakala agama, iwan parakala dunya. Hindi si mga ulama ini muna-muna na hi Imam Ash-Shafi'i. At tinamashur in kaul niya long na al-bid'atu ni darban. Tinaon bid'a ini mahmuda ibang bid'a madhmuma. Tinadua lang ng bahagi sin bid'a na bid'a marayaw ibang sin bid'a mangi. Inikarwan niya mo na Imam Al-Iz ibn Abdissalam. Tinasiya in mashhur din ang mga ulama as-Shafi'iyya amo in nagbahagi sin bid'a pa 5 kabahagi. Bid'a wajiba, bid'a ni manduba, bid'a muharrama, iban sin mubaha, iban sin makruha.
Demikian meyaga dinda Imam Abu Syama, dinda Imam Nawawi, din mga Syafi'iyya, iban sing kaibanan. Din mga ulama Malikiyya, amo na Imam Qarafi, iban Imam Az-Zarqani, iban sing kaibanan ini kaya wa tasadyain nasabot sin Mawsu'a al-Fiqhiyya. Din mga Hanafiyya, amo na Imam Ibn Abidin, ang pa mga kaibanan. Tausin din mga Hanabila, amo na Imam Ibnul Jawzi, Abul Faraj Ibnul Jawzi, din mga Zahiriyya, amo na Imam Ibn Hazim. Sila ini nagma na simbid a pamaluag. Masyhur lang tataripan ni Imam Izzuddin Ibn Abdissalam, amo na 5. Inshallah tumampal da kato isumunod slide. Mga ulama hikarwa, tumpungan si mga ulama hikarwa, amo impiyakipot nila ima na bid'ah. Ay humul ladina dayyaku ma'anal bid'ah wa atlaquha fi amrin muayyanin duna ghairihi min al-umur. Na sila na lang na mga piyakipot nila ima na bid'ah, iban itlak nila paparkala muayyan, parakala tartanto. Tinawala nila, wala nila piyaluag. Tinaon nganan nila sa japa para kala tanto do na gairihi waron long na yan lamo din do kaing niya din mga pakaradyaan. Tina para kala tanto sadya, para kala agama, wala nila liamod in dunya, para kala pagdunya. Demikian para kala ibadat, wala nila liamod in adat. Wala nila liamod in adat ibang muamalat. So hindi indas yung mga ulama ini. Din Malikiyah, Imam Malik, Imam Shatibi, Imam Tartushi, din Hanafiyah, Imam Ash-Shumani, Imam Al-Aini, amo intagda po sin Umdatul Qari, syarahan sin Sahih al-Bukhari. Din Shafi'iyah, Imam Al-Bayhaqi, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Ibn Hajar Al-Haythami. Tinamuin din ang mga Shafi'iyya in piyakipot nila na sa bid'ah, tiniyatiyanto nila sadya para kala pag-agama, para kala ibadat. So meron lamod sin, ini para kala dunya. Then Hanabila, amo na Imam Ibn Taymiyyah, Imam Ibn Rajab, Imam Ibn Qayyim, iban si mga kibarul ulama Saudi, biyan na kanda Sheikh Bin Baz, Sheikh Uthaymin, Sheikh Salih Al-Fawzan, iban si mga kaibanan nila. So lang dua tumpukan si mga ulama, dahil hindi amoy nagpaluag si mga na simbid'ah. Tinabang kanila, yung pag-cellphone, yung pag-motor, yung parakala doon niya, may hukom sa bid'ah. Hukom sa bid'ah. So hindi mga manos siya ini, biyakan da haikal, biyakan da imbing, yung mga pangaway nila. Tinaamon hinangon nila dalil. Mang biyak tulong nila yan, ini ibang bid'ah kalaungan. Yung parakala doon niya, mahukom na bid'ah. So din na tumanjar hikari pa mga amo in nagpakipot si ma na bid'ah. So hindi sila may makad. So may inkwano nila, amon tumpukan si mga ulama ini. So mga ulama ini, itong nila bid'ah, yung mga parakala dunya. Mura ko malong, tanabahagi. Yan. Kita man ipansipak, wala nila to itong bid'ah. Misal lang to na itong nila bid'ah. Bid'ah luga, bahasa. Bukod niya yung pag-iano nila, yung bid'ah dalala. So yung pag-iano nila, bid'ah dalala, amon ini bid'ah kalaungan, sablong na haagama, hasara, waroong bid'ah hasana, yung katasin bid'ah dalala, kalaungan. Ayan. Pag-agama. So rin mo matawag in cellphone, in computer, in kata, di mo matawag yung bid'ah dalala. Sabi simbukon siya, pag-agama. So matarang na in, sambong at tawakan pag-explain da si mga ulama ini. Tininda haikal nila si mga pangabay nila. Likuton nila ba yung tao? So biyan mali kita para aripan si mga ulama.
In Imam Al-Izz ibn Abdussalam Qawaidul Ahkam tinong na al-bid'atu fi'lun ma lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siya na lang liban inhinang fi'il amun wala na jato hamasa wala kaya sakupan sin masa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinain in makna na niya tinasaplag. Katan sin wala na jato hamasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam may itong siya bid'ah. Yan. Imam Nawawi long na al-bid'atu bi kasril ba fi syar'i hiya ihdathu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa munqasimatun ila hasana wa qabiha. Na Imam Nawawi in bid'a long na siya na in ihdath at pagpaon, ikhtira, pagpajato, pagpaon. Simparakal amun wala siya na jato hamasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uslong na nabahagi siya pamarayaw ibang pamangi. Okay? Imam Al-Aini long niya ihdathu ma lam yakun lahu aslun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tinya ihdas ma najato naon atawakan para mga parakala bago najato amuin wayruun kari asalin niya hamasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang mudungdungan in ta'rifan nila tinemasawaha slide ta nakauna ingkatan sin wala najato ingkatan sin bago wala najato hamasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam matawag siya bid'ah. Murakuman lang ta bihagi nila ang bid'ah pa mga ibang marayaw. So di mo man jarihi itungki pa mga amuin tumpukan hikarua amo nagpakipot si mana bid'ah di mo man jarihi itungki imbis sa rabi hatto amuin yung pag-cellphone yung parakala dunya mo kung bid'ah. Pasalbo kung natulamod ha definition nila. Kung lamod ha definition nila. Sumato kita kanila. Muna lang takyawa ta ta'rifan hi Imam Ibn Taymiyyah. Ini kibawa saja kita ini upamahan sin ta'rifan nila long na makhalaf fitil kitab was sunnah au ijma' as-salaf al-ummah min al-i'tiqadat wal ibadat. So amo na inintiyanto nila hambok parakala. Dalawang kanila yung bid'ah, amo yung bid'ah dalala. Sabihin kanila yung bid'ah wayroon na bahagi. Yung bid'ah hambuukda, hasyara. Diba? Yung bid'ah bang hasyara, siya na lang na yan in simulang ha-Quran, iwan ha-sunnah, hadisin Rasul, iwan ha-ijma' si mga salaful ummah. Then naman ha-i'tiqad, iwan siya ibadat. Tiningkatan siya na i'tiqad, iwan siya ibadat, simulang siya ha-Quran, iwan hadis, iwan ha-ijma' sin salaf, mahukom siya bid'ah dalala. Na uning pag-cellphone, mahukom sa bid'ah dalala, i'tiqad yaon, ibadat yaon. Yung pagmotor, imbaran mo yan, mahukom siya bid'ah dalala. May lamod ka rin ng mga ini parakala pag-agama. Amuin simulang ha Quran iwan hadis, iwan ijma' sin salaf. No. Kana di mo man jari tipa mo kamo mga mubtadi. Di mo man jari hipamong imbiahat to pa mga ulama amuin imian sila ingkatan sin bid'ah dalala. So hipamong no rin di hatumpukan amo iniakaran niyo. Lahi Imam Ibn Rajab ma imbid at na malay sa laha aslun minas syariah tarji'u ilayhi. Tiniamuin parakala pag-agama wayroon puunan niya halam syara. Tinaparakala bago pag-agama ibadat etikad amuin wayroon puunan niya agama iniuwian niya. So matampal in definition nila. Imam Shatibi laun al-bid'ah tarikatun fid din mukhtari'ah. At niya siya na lang in tarika agama mukhtara at niya hinang-hinang.
tina tarika pag-aga mahinang-hinang tudahi syar'iyah tina sumibo siya pa tarika sin syara yuksadu bisuluk alaiha ma yuksadu bit tarikati syar'iyah tina imaksud mo rin dito hinangom mo siya tiranan, hinangom mo siya uupihan, hinangom mo siya ini tarika tina imaksud mo bedasin pagmaksud mo ha tarika sin agama Islam. Tiningkaw ni Imam Ash-Shatibi ni amuin maghinang-hinang kaw syara atau maghinang-hinang kaw tarika puhat hilamod mo siya pa agama. Pus amoyonin akaran mo amoyon akaran mo biasin pag-akad mo ha ini sunna atau kan tarika sin agama sin syara. Amating bid'ah ha mga tumpukan ini. So, Syekh bin Baz law na al-bid'atu hiya al-ibadatul muhdathah. Matampal in ta'rifan ni Syekh bin Baz. Yung bid'ah siya na lang ng ibadat amuin bago muhdath hinang-hinang bago. Allati ma jaa biha syar amuin wala siya na paratong sin syara. Tinaghinang-hinang siya tarika pag-ibadat, hinang-hinang siya tarika pag-ibadat, wala na sabot sin syara, bukod siya halam sin syara. Yuqalu laha bid'ah. Wa kullul bid'ah dalalah, in katasin bid'ah lang na dalalah. Kalaungan ma fiha aksam kulluha dalalah. Wayroon siya na bahagi. Wayroon siya na bahagi pa bid'ah hasana, pa bid'ah ini wajiba, wayroon kulluha dalalah, in katasin bid'ah kalaungan. Amun ta'rifan nila yung bid'ah kalaungan haparakala muayyan tartanto biya na silang Imam Ibn Taymiyyah biya na sin pag-i'tikad at pag-akida iban sin pag-ibadat bukul lamod dituin ini dunyawi waslang pa Syekh bin Baz pal bid'atu ma'ahdathahu an-nasu fid din yung bid'ah lang na amunain hinang-hinang si manusia amun parakala bago hinang-hinang si manusia ha halaman si pag-agama. Yung uno-unin parakala hinang si manusia halaman si pag-agama amun wala na dyato hamasasin Rasul sallallahu alaihi wasallam minal ibadat na mga ibadat allati la asasa laha amun mayroon asas niya mayroon punan niya yuqalu laha bid'ah yang nga siya to bid'ah wa kulluha munkara ang katanan tulong na mungkar wa kulluha mamnu'a iwan katanan tulong na mamnu tinadi siya manjari yung mga master manghod ba nasin agi ko in mga manusia ini mag-explain sila sin bid'ah mafhum sin bid'ah konsep sin bid'ah sakali lamuguton nila patao pagkaimyan ng mga salafiyon ng ingkatan sin bid'ah kalaungan pus hitungki nila matamun ta'rifan sin mga dukaing tumpukan ta'rifan ni Imam Al-Izzi bin Abdussalam sabihin kanila ini bid'ah katan sin najato ay katan sin parakala bago amun najato bukod hamasa sin Rasul maitong siya bid'ah pus in sila ini biakan dahaykal imbis sa to hitungki lalamari pa mga kaulamahan sipak kanalang kulamukuton nila. Ang mga ulama long taamin nagpakipot si ma'na bid'ah, wala nila tilamo din ang mga bid'ah dalala in parakala pagdunya. Bisan in parakala muamalat, kaibanan long tahalam siyang pag-agama, habukon siya iniibadat, iba na etikadat, wala nila tulamod. Pasal on din ha mga parakala amo in wasail, nasabot wala na ako nagkawa sin video kuan ini haikal pasal nasabot niya rito in paghutba bahasa simunol may kato paghutba bahasa tausog bahasa iyakan tinawala to na wala to na jato hamasa sin Rasul ngat lang na bid'ah siya kita ni in utok si mga manos siya ini yung mga ulama amoy nagpakipot si ma na bid'ah
Demikian yung mga ulama amun pialuag nilang bid'ah. Yung mga parakala tungyanan nila ini wasail. Wasail siya sin da'wa. In wasail sin da'wa, aw ni pagbid'ah sin ibada maksuda, iban sin wasail. Wasila. Yung mga paghutbah bahasa tausog, bahasa iyakan, bahasa English, ini wasila ini sin da'wa. Pero dasin hama sa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. O ni mga sahabat, diaak niya mangadji atau akan magpaham sindo kaing bahasa. Sin bahasa sin mga Roman. Diak niya. Sumbet to, in paghut bahasa kwan, kalagihan mo hatihon niya on in bahasa. Bukod niya lamod din ng mga bida dalala. Sabi niya din ng mga wasail. Yung mga palsasaban. Ang pasyabot niya rito mo ni among pagbang Jumaat. Tinahinang sin Uthman ibn Affan. Wala na hinang masa sin Rasul. Bang ladungdungan in hadis sin Rasul, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdi na min ba'di. Tinabagbog kamulong na iwot bagbog ka mga sunnat ko. Iban sin sunnat si mga khulafa'ur rasyidun. Ni Uthman din ang mga khulafa'ur rasyidun. Pwede kayo nang matubid So, kitaan in kaulhi Imam Ibn Hajar al-Asqalani, wal muhdathatu bifathid dal ay muhdathat, jam'u muhdatha wal muradu biha ma ahdatha wa laysa lahu aslun fi syar'. Jadi maksud lang si muhdathat, jama' sa si muhdatha. Maksud daw na rin to amun para kala bago amun wayruun puunan ni hasyara o yusamma fi urfi syara bid'ah. Nangyanan siya hataripan sin syara bid'ah. Amun para kala bago wayroon puunan niya agama nyanan siya sin syara bid'ah. Wa ma kana lahu aslun yadullu alaihi syar'u falaysa bibid'ah. Ingkatal lang na sin ang puunan niya, amun ang puunan niya manunjuki siya pasara at ang dalil niya makawa mo, di siya ka nga ng bid'ah. Siya ka nga ng bid'ah. Fal bid'atu fi urfi syar'i madhmumatun bi khilafil lughah. Yung bid'ah long na bang taaripan sin syara, ingkatan to madhmuma, ingkatan mangi. Bukul long diba sin ini haluga fa inna kulla shay'in uhdisa aw ahdatha ala ghairi mithalin yusamma bid'ah sawa'un kana mahmudan aw madhmuman. Yung haluga ingkatan sin uno amo in bago hawayroon mithal niya at hawayroon sibo niya nakauna kanganan sa bid'ah sibo din kaunan niya marayaw iman simmangi. Sabot niya Fathul Bari. Niya kan Imam Ibn Hajar matampalin pag-explain niya. Bang hasara hambok ng bid'ah. Bid'ah dalala, bid'ah mangi. Sumakawa bang luka yung bid'ah masakop niya in marayaw iman simmangi. Biya na sin ta'ripan sinda Imam Al-Iz ibn Abdissalam ini siyakop nila katan sa kaula-ula in maksud din in tumpukan sinda Imam Al-Iz ibn Abdissalam kada Imam Shafi'i tinya impuunan sin pagkawa na sin ta'ripan haluga. Sab haluga masakop immangi iban sin marayaw. Inda Imam Ibn Taymiyyah iban sin kaibanan Malik, inda Imam Malik iban sin kaibanan ulama lang taupat mazhab, impuunan sin pagkawa nila sin ta'ripan amunin hasyara. Tinabang hasyara wayroong bid'ah marayaw dalalakatan. In sila ini kimawa sila ta'ripan sin luga tinaingkatan sin bid'ah aw marayaw aun mangi. Amat yung maksud. Ang kana, suway taraway sab istadihum marayaw in bid'ah. Suway tara pahamon marayaw. Ba't kita rin makapanglaw nga mga ini magdurungog kato. Baya ang kiyayari ko kiyawain kabtangan hi Dr. Kardawi sa wa mo minong tain idol si mga ini kaibanan na hula. Kitab ni As-Sunnah wal Bid'ah. Long na yan, ذكر يوسف القرضاوي في كتابه السنة والبدعة أن البدعة حتى تكون سيئة يجب أن يكون ما جعلها في الدين. Tinya
imbid along na sa tulong ng bid'ah supaya siya supaya yung kaunan niya mahinang siya sayi'ah dinawajib in majal niya haagama. Pal-ibtida la yakun illa fid din. At ina imbid'ah di siya majato bang bukundaha para kala pag-agama. Kita kahi sambil Yusuf Qaradawi. Mainkan amoinin ay daw si mga magmamaulod bukulong na Wahabi. Ini Asyairah. Dan kaniya imbid'ah supaya dibutangan na syarat supaya imbid'ah mahinang ini bid'ah sayi'ah suway siya para kala pag-agama. Dan pag doon niya, di siya kanga na bid'ah sayi'ah. Na imbid'ah lang niya palibtida la yakun illa fid din. Wa anna al-asya al-adiyya la yadkhuluha al-ibtida. Ang parakala lang na adi, kata parakala amo imbukon siya agama, di siya makasud pa ngan bid'ah. Wa alla yakuna lahu aslun fi syara'. Tidak na mga syarat niya suway amun wayroon puunan niya pag-agama. Idlaw kana lahu aslun fi syara' fala yakunu bid'ah. Bang ang puunan niya agama, di siya kanganan bid'ah. Tidak ang dalil niya puunan niya pag-agama, di siya kanganan bid'ah. Pero sin pag salatut tarawih jamaah hinang hi Umar, di siya kanganan bid'ah sa sin nahinang siya sin Rasul. Pagtipon sin Quran di siya kanganan bid'ah para sinahinang siya masa pa sin Rasul o na diak niya yung mga sahabat nagsulat tinatitipon na asal. Yan. So amot to mga taymanghod in kahupuan wala na kita nagdelay tuod mahaba sin ini para kala bid'ah kimawasad kita mga example long taban sin taripan sin mga ulama supaya ini sumawa iwan di malingog in tao sa si mga panglingog si mga manos siya ini. So yung kahupuan niya, di lang taka mo ini mulakhas. Imbid'ah hataripan si mga hambuk tumpukan ini katan sin parakala bago amun wala na jatu hamasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sibu da siya ibadat, muamalat, ini adat parakala pagdunya, parakala pag-akhirat, parakala pagdunya, parakala pag-akhirah, parakala pag-agama, kanganan siya to bid'ah. Amura ko man sambat ti Imam Al-Izz ibn Abdissalam, mahukum mo siya wajib, sunnat, at mapasud mo siya pahukuman, kaingatan mo siya sin bid'ah, maraywa si mangi, so mo siya pasuron ha, upat hukuman sin agama. Okay. So then diha amuin nagpakipot si na sin bid'ah, tihanto nila sa bid'ah kalawungan, bid'ah wala lang na nabahagi pa mataod. Hambuk ng bid'ah, tinayin ka sin bid'ah kalawungan. Sa imiaksud nila sin bid'ah kalawungan, amunin parakala i'tikad iwan sin ibadat. Adapon in parakala dunya, kaklangkapan dunya, wala nila liyamod pa bid'ah kalawungan. So amat tuin kahupuan sin bisara. Ala kulli hal, kalau matampal nato kaniyo, so murah-murahan bang mayang kita tunjukan pa sin Allah Ta'ala pa dan mapuntol, anugaran kita ng pag-iman, iwan pamogbog, pasahayahon in pangatayan nato, akasabunalan mahuli. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.